又过了一个礼拜哈，在这个礼拜当中感谢主带领我们虽然目前在教会里面的弟兄姐妹们没那么多，但是我们还是按照我们的时间来进行。那今天带领我们的是我们的神明的弟兄朋友他说这是祭拜我来带到中间。好可怕哦！我没办法反驳。来，用F。好，满怀喜乐，满心欢喜，来到主前，我们一起来，阿里什么什么，阿里这个，一段，阿里什么嘿呀。Oh
前发现到我们的弟兄姐妹嘛在打瞌睡了。好，如果会唱的，大家一起唱啊！今天是喜乐的日子，也是亲近上帝的日子。好，你再来一首。对，这边我们那个什么Mataya，Dinas Senin ada Kerat， 那个Kerat， 摩西时代背叛的可拉他们的家族后来你其实也就是Salingannya masuk tempat dia tersebut， 可是他们犯了耶和华的祭，所以被击杀被击杀。大概就叫Salingannya masuk 292。Mausa Kubaromaya Bodalin dan kami sen boya
Hendak dengan benar ada jangan. Kali-kali kalau tidak benar semas, tak usahakan kalau semua tidak benar semas, tidak sulahan atau kena sama-sama. Sekarang materi nama tadi ada tidak malam kali ya semua para masa sibuk kuat semas. Jika itu badari itu sama rom, ada istilah. Isun mawana kusmas. Kumasi barungaken na salinga sa kimakin tanusun. Marumaganaken na tuwa kuna matagan. Usa-usa hindi ka mapudalo-dalong mauma. Anak kumasi barunga mapudahar salinga tanusun. Lauyu waken tuwa kitungan tanusun. Itu namasan para sa suka kailangan. Kapag sunyakin tua na panaramol asu ichor at asu rimo. Apag paro asu kijiwan dala parawacan. Dala parawacan anan tua ku nasi. Nasi ka ori demangaraken ta nusun. 神啊，你是我的神，我要切切地寻求你。在干旱疲乏无水之地，我可想你，我的心切慕你。我在圣所中曾如此瞻仰你，为要见你的能力和你的荣耀。因你的慈爱比生命更好，我的嘴唇要颂赞你。Kasani jangri to atas mas imalai to ta sunai to sanikai to teraitai to apro karo dero. 赞美台湾圣诗第333首，我们一同起立来赞美神。Kumasi parungang mena barbada son to asukidiba. Ayat to asukidiba kasukankan. Tapuralanan to
na sumi ya ite tanu shwa ya kuruma to ya kuchwana chao chao sianga itu anak paruta ya kina chao chawan semas mani shukina janamen sama kaya menawata kumcitaya tanu shwa chwa ada waktu nama samara wasa siputi dan ada nama kaya menana kumasu tuan ya ruan to ya kuzanara sama kaya tanu shwa Kaman kan yakina suan malu kina mana sumalu. Amina nyabarung ane usalan tanusun. Una supin doan to tada paramatan na suwa. Ay suara yakina tektergan tua ya rihan. Saka nama kaya ka masa sukai. Una maba namasan kita namasan. Abura itu nyabaru amar bete. Sama kaya sini raw tanya baru. Sini muma tuana uilakan na kinaman. Sini tanya tuanya parutan tu lagi nak sawan. Ayam nak tadarung, ayam nak barang tak mesti. Siapa kamu cemas, itu makanya ber. Ini kamu kaya kisah sedang pada hatikan. Asma tak ayam tan musuna lihat. Lalu kamu jadi ayam tan musuna wakati paparangas. Tu asin sungan yang madu, ini kamu kaya. Makanya kisah ayam tan musuna pada hatikan. Kata nak ibu paratan tu kita sawan. Itu mah ayuin. Kemana-mana itu antara paramatan na suki diba kasubala. Udah nakitan kaya mabangota anak aku biso. Saka itu asuliban aman namasan inairan pamarung yang malu. Ajengar ayat tua kemas-mas. 赞美是上帝的宝座。Saka ma ulai cua itu mabangota asuki diba kasuliban nakitan kaya makanan. Saka mas-mas ay sana dehai. Agam si patagi dapat masuk. Ulai itu adalah paramatan na subala. Ayam nama saru Induri Baba, Nadat Masumadan, Anyam Aideng Ati Yesus Kristus. Amin. Amin. Itu orang kami sudah senang itu nak semua kita itu situ dulu nak. Itu ni semua kita nak sudah senang tua. Nasarwan marka singkawan. Kita cari sudah sedang semua. Hari senang yang semua. Tulong
Sekolah mahasiswa makanan kemarin makanan，我们请我们的青年做一个分配的一金的，麻烦请到前面啊。Kemudian Manumalah di Maria tua saludo si ale kaulitan nalutu tanudita di biru abazana arabas kakaulian sa leban tua pulang Yesus sa sedikit anak tua ubah madu au sebelum ada suami Salman wan si ale azua salah Yesus Cili Abi Yuda iska amaban uli paberi dari Yesus ibu amaya dusu Aisu si ale aku inginkan si paberi itu terudai dinari Aisu sa pastor dengan azua Aisu tua mereka nama Paula asal ayah Manu ibu di Yesus pasal nenaining di batu ula patele amaya dusu tazua uli sebenarnya taluakan adal ayat dua azua mereka nama Paula asal uli zua ni tanumun palalau lapor yakin ini kado di tanumun palalau ayat Aisu kai mas这时候，玛利亚拿来以极珍贵的纯拿香油膏倒在耶稣脚上，然后用自己的头发去擦，屋子里充满了香气。耶稣的门徒就是将出卖他的加利人犹大说：“为什么不拿这香油膏去卖300块银子来分给穷人呢？”但是耶稣说：“留他吧，这是他留下来为着我安葬之用的。常常有穷人跟你一起，但是你们不常有我。”这是上帝的话。兄弟团契，来出来。233你看看站到底什么呀？没有了，又存了。也有支撑。那我们就唱原版的。
那这可怕。怎么变？好，去唱。来，帮你拿了，帮你拿了。
大家妈妈平安。好，欢迎来到上帝的殿，一起来领受他的话。我刚刚所念的这段经文，它的背景呢是发生在耶稣要进入耶路撒冷之前的前6天，也就是逾越节的前夕。那所以当时耶稣刚刚行了一个神迹，就是使这个拉撒路复活。所以这个神迹呢，在这个犹太社会引起了非常大的一个震撼与争议，所以也使耶稣成为这个众人关注的焦点，所以也加速了祭司长还有法利赛人要除掉他的决心。所以耶稣跟门徒也暂时的退避到这个以法莲这个山区。爱说的辛苦啊，盖。Sonia kay mas babana kasusangas ato unama ada ka ulituma ati Yesu ato inalan I Yerusalem I taisangas uta taitsua si ka parisian ato alinagalagaban tua zua atau na papa baralut tai Lazarus di Yesu au ai tsua cimasan animado na pakai izua atua ribuan akatua Samarian anwa seyutaya syakai di Yesu maban anga anamasan kisah susun anwa ta'ala alan baik kemasizua anga apa laingan anwa parakalai katua Parisaya cao malaba-laba amanashika anabai ati Yesu akatua asitu asematsua itu inalan ipalain kisah li。所以耶稣来到这个伯大尼，这是一个他熟悉而且充满友谊的一个小村庄。这边有马大、玛利亚和拉撒路是他亲近的朋友。那在这里呢，耶稣接受了一场特别的宴席。玛利亚也在这场宴席中所做的事，成为一个爱与奉献的见证。Kemarin itani di Yesu aitsua inalan akan tabakan animado. Ayat tua kina itsua ani marata akati Maria. Katua zoa ali animado ati Lazarus. Imaza anak kemabela ati Yesu to na kisumari sina alangki anwa malaga ali awa kini pusensenanan ni Maria itai chua langki amaban anga anamasan akashi wa kiliba akatoa babauba。所以我们看到这个拉撒路和他的姐姐马大，玛利亚是忙着准备耶稣基督和他的学生的来访。拉撒路并且邀请他的朋友一起来用餐。所以我们看这个福音书的时候，我们常会读到哪些被耶稣基督医治好的人都成为最好的见证，利用这样的一个机会，也传扬了耶稣基督在他们身上所行的事。Pai pacuni dan pai Lazarus katua malaka betul babaya nimadu ati Maria akati amanta namalimu ma la ala ata Yesu akatua asitu animadu taulen ani Lazarus ati amadu akilimu kinimulan akeman itu bincikan atau cikan na penakal-leba kai makayatan na kachun akazua pinatumua anga ani Yesu malaka cao-cao namasantala tala namoan anga alu akasi-kasi tua sika langan anwa kana cao-cao anga tu namakuda aichu na pisumari akinuda ni Yesu ikai 所以我们从第1到第3节来看的话，我们是看见这个玛利亚的奉献。玛利亚她拿了一瓶珍贵的纯纳达香膏，抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦拭。这个时候屋子充满了香气。经文细述，这是一瓶珍贵的
纯纳香膏。那这香膏到底有多贵重呢？如果是按照那时候的价钱，等于一个普通工人1年的工资。如果换算成我们现在的基本工资好了如果有3万1年的工资，就有36万左右所以可见这个香膏是这个玛利亚最宝贵的一个财产之一。那么是doa sama-sama pada doa terus kalan makaya ita na patsun taichu asin paggaw-gaw ni Maria malagtimado doa pasangan alagas kakabelian kaulayan naletu sarulung si ale-ale tanu ita i tilu-tilu pai si caca pi gula ata Yesus sa seliji tua uban malu mana salum azo umau paling-lingan au ai chua kaulayan naletu salulum si ala-ala tanuitan i tilu-tilu aki anak kemuda-kuda kakebelian ayaw nuta si pakiamau tajua kakebelian kaisu namanya tua jinliu ta cawi anu akiku sensenganan manasika makalang tu ai chua si ala-ala nama sampasangan alawas sauzayan ni Maria。所以在当时的文化当中只有仆人或是奴隶，他会用水为客人洗脚，但是玛利亚呢，她却用珍贵的香膏来膏抹了耶稣的脚，然后用自己的头发来擦拭。当时犹太的社会的女人是很少放下头发所以表示这是玛利亚一种极大的一个谦卑，以爱的一个表达，表示完全的敬爱跟委身。baik tajua itu bukan seyuta cocok numantes ala-ala akibala saskaulan malah tua jalum sa paki pulain acua malaka ala-ala lakuati Maria malah tua pasangan alagas kakabelian kaulayan analetu asalulung si ala-ala sa alevia pula ni Yesus sa seliji atau uban madu tua jua Yudaya babaya-bayan ini kakumaya pasedeku atau uban mana sika aichua kinudan ani Maria maban talakudadan mita tekuan akatua apakalang to kiliba ani madu ka Yesus sana macubung akiliba akatua paalai madu。那这个香膏不仅是使耶稣满身馨香，也使这个整个屋子都充满香气。这个也不仅仅是描述在这物质表现上的一个香气，也是透过这个不计代价的一个献上，象征了这个爱的行动带来的一个美好见证，进而影响了整个耶稣群体。Pai ai chua salulum si ala-ala Linika amin semaurun tua kina caban-caban ani Yesus namanya uta semaurun bulinga-lingat tua umat Aitsua sini bakatsun inika amin apitua saluman noa si ala-ala nakamasytua inika pakinenem tua kakabalian pagawgaw unta papatsun tua mamua alakas akashi tua tibila sa simatua tua kinatibutibalan noa namasalu anga ata Yesus。那我们来看这个从第4到第6节中，耶稣的门徒犹大在这个时候有对玛利亚的行为做出了一些反应。他说：“为什么不拿这油膏拿去卖那么多的钱，来去分给穷人呢？”犹大表面是关心穷人，但是呢，他看重金钱胜过于基督。他不了解玛利亚对耶稣所做的一个真正的意义。Itu sebab pada una makanan kapacuna situ ani Yesus ati Yuda
atau kinudan ani Maria. Ibu maya tusu, aku ini ka si pabeli ay chua si ala-ala atau telu aita ya gin baisu sa alutan atau amakana Paula at caw-caw ayak. Piyuta ami balisakit-sakitan atau nama Paula at caw-caw. Lakwa si sang pasangalan ani madu atau baisu ta palabat anan ata Yesu. Mana shika ini kakamlang ti madu tua patalaban na chua kinudan ani Maria。所以耶稣就这样回答他，让他这样做吧，这是为我安葬的日子所预备的。所以这个是耶稣对玛利亚的行为做出来的解释。耶稣把玛利亚的行动解释对他即将受死的一个预备，这是一个先知性的一个启动。虽然玛利亚并未完全的明白。Pasalaini at madu ay su maban akini tenan animadu amasa tua adaw anu at sebelan angatan ay su mabana asini at bela ani Yesu tua kinudan ani Maria. Sifat sunan sifat sunan ani Yesu tay chua kinudan ni Maria. Masa sifat atlean atau mancai ani malu. Ay chuna masa sini layang aku mari ini ka kemala kemlangan ati Maria. 所以耶稣当然不是否认要关怀穷人的这样的一个重要性，而是指出这个机会的独特性。在他受死前夕，玛利亚的行动正是时候，也彰显了对基督专一的爱。所以耶稣说：“常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”语意表了耶稣他将要离开他们，恐怕以后也没有机会对耶稣做出这样的奉献。Di Yesu ini ka lemai atau akibalisaket atai shua nama limsim caw-caw. Lakwa pasemalam-malam ati maru tai shua na pakisumaria kinuda. Pasusangas to matsai anya madu. Ai shua kinudan ni Maria. Pancen to cikang. Papacun to kilibat animadu atai Yesu. Bayi di Yesu amaya tutu. Ajuan malakan nama Paula at caw-caw itanumun at palalaw. Lakwa tiaken ini kaken na uli itanumun at palalaw ayak. Ajua sinipalayan tu uli baik anga di Yesu kitu kuda kaya madu. Palemut akinaga nga anu si ayat tujuan pagagaw apasati ayat Yesu. 所以，亲爱的弟兄姐妹们，我们也来思想一下。我们一年一度的感恩节即将到来，是吗？那我们要再思考，当献上什么给主呢？那在今天，我们可以学习这个玛利亚真心爱主的一个奉献。那真心爱主，它是个毫无保留的奉献。玛利亚她没有计较代价，她把她一整年这样的一个相当的宝贵的一个财产奉献出来。因他看到的是耶稣配的一切最好的。那今天我们对基督的爱呢，是不是仅限于方便，还是我们剩下的来奉献，还是像玛丽一样把最宝贵的奉献给他？Sang kaulitan kiliban maban nagano alinaw pagawgaw. Di Maria, ini kana kinamnam ati maruto na makuda ay tsuwa na kakabalian na itsuwa si pagawgaw ang madu. Ay ito si pachunan ni Mario di Yesu Kristo setalab angata ato talamanguan anga apatulan. Pai tusu adaw ata kiribak atay Kristo aki amin anga amina atel akatua teza anga. Mano namaya atay Maria pagawgaw to na masampasangan asaw zayan atay madu.
真心爱主，它必然会带来香气。Jika masa-masa akan ulitan akibat, akan lapagacu atau sarunai。玛利亚的奉献让全屋子充满了香气。同样的，当我们真心爱主的时候，这种爱也会影响我们的家庭，影响我们的教会，甚至到全世界。Sini pegawai ani Maria Saman pulingan-lingat angata atua uma ani amadu namanya anga uta ata kina sibarung kilibat atua malelai aicu namanya tucu kilibat dalam kaya uta sika amabi lican anu ata kina cemkelan tua ta kiukai tua ta inalan apa ta pulingan-lingat多一个茶碗，真心爱主的奉献，有时候会被误解，但是耶稣看得见我们的内心。Jika masa terus agak ulitan kiriba, itu pada salib kinam macau-macau, lakwa di Yesus kemenang tua ta baru。犹大批评玛利亚，但是耶稣保护肯定她。那今天，当我们为主付出的时候，也可能会被质疑，但是主知道我们的心。Tua jua di Yudas na namakuya tua kindan ni Maria. Lalu di Yesus ana apaliva asa apakah paulit taimadu. Namanya udah tujuh. No na kemasibalong ita na pagawagaw iswa no aka liglikan ita no ali-ali lakwa maya sa masula-sulam ayat tua atamalalay kemlang tua tabalu。真心爱主的奉献是会展现一种属灵的生命。Bilibilan kaulitan kiliba sa pagawagaw amakaya papachun tua ta nasi。Patala Baba， 如果像犹大一样，他只顾着利益，以爱穷人为借口，实际上是爱钱财，这样只是将这个信仰当作工具，扭曲了这个奉献的意义。我们的生命就很容易陷入这个黑暗。我们所奉献的，我们会斤斤计较，无法做一个甘心乐意的奉献。No namanya ikan kacu di Yudas, amina mawaan ni madu, akin nem, akibali sakit atau nama pola acau ayaya, lakwa apa ulit atau kenalai atau paisu di madu. Aicu namanya tucu, anaseman atau libatan tuasaluan. Sa ini angaka anak pernah ulitan asipatogaban, no namanya tucu atau nasi. Dalam pasal tasir meneman anak， 所以鼓励奉献在教会鼓励奉献可能一直是很多牧者避而不谈的事，是怕会得罪众人。可是我们可以从这个玛利亚的奉献，我们看见了这个不计代价产生了影响力的见证。当上帝说 "Pick me" 圣灵献祭时，希望也能让我们有更多的审视。爱主baku picul atau pagawagaw maya dulu malaga buksi ini ka temulu baku picul to malaga sinja ayat to malebut atiamadu tu pacawa atai chua malaga sinja lakwa anu pacu ni ten to pinatogaban ani Maria maka yang itena pacu tai chua ini ka ana akinanam atau makuta-kuta ay chua kaka agolian akatua makaya melilit atau baru anu cau-cau akashi no ibu-ibu cemas kanulitan tu ay chua namanta tua kukai ta palabacanan tua pataba no ayah ulatan amakaya akinanam agamalu。所以，上帝所喜悦的是遵守他话语的人。那这个奉献呢，是因为遵守上帝话语必然的一个结果。好，所以在基督教这个信仰群体当中，我们会看见的是有一些人认真奉献，
可能不常常来礼拜；有人奉献，他是为了求心安，希望可以消灾解厄，但是却不知道奉献真正的意义。奉献真正的意义，单单只是在回应上帝的爱，仅此而已。奉献只是单单回应上帝的爱，仅此而已。所以我们在回应上帝的爱，或是我们在预备我们感恩节要奉献的时候，在我们个人，在我们家庭，在我们团契，在我们家拜小组，我们考虑的是什么呢？奉献会不这样？奉献会不会太多？怎么办？我们收入没那么多，还是这样就够了吧？还是有就好了？所以亲爱的大家，记得，我们的奉献只是在回应上帝的爱，他要看见的是你真心爱主的献上。kinalawa majemas cacau maban anapasusu atuakai animado au pagau-gau maban anamasabang bangal itu ata pinasusuan tuakai animado itu kinatebel-tebelan namasano ang atua jemas isua bisa mula tingking lakwa inika lusa kiukai Iso tingking asalina atau sika ulipan nua siselapai. Lakwa ini kata namaluai atau pataleban anu pagau-gau atau masan nital sakamaya. Mabal benalet atau kiribat anu jemas amin aicu sakamaya. 所以我们可以从这个玛利亚的奉献行为，希望也可以鼓励到我们，而我们以正确的一个奉献态度，也能够让弟兄姐妹还有我们的下一代体认到回应上帝爱的一个重要性。那么是多pinagagawa ni Maria, ula papupicul tanuitan utak, painu paulit si gagawan. Malakata betul katua tatai bili-bili ki kemenang utatu nama sambasangan ai chua pagau-gau benalet atau kilibat mas-mas。所以玛利亚的举动也告诉我们，真正的敬拜呢是爱的回应，是毫无保留的奉献。所以当我们思想耶稣为我们付上的代价，耶稣为我们走上十字架的时候，我们也是不是愿意用最宝贵的爱以时间来回应他？我们如此思考的时候，我们就会知道当献上什么给主。爱出kinudan ni Maria pasmala utatan witan agama laulitan alihai maban sini abalat agama situa kilibat maban sini papulat angata pagau-gau no kinamnam itan tua sini papai kakapelian ani Yesu masa titan akitan selain pagau-gau tua nama sangat alabas kilibat katua cikang benalet atau kilibat animado 我们就知道当献上什么给主。我们一起思考，我们一起来祷告，感恩你。Kaya naman tua tala palabasan na baba tu pusala tanuhanan pagkalakelang tua niya numlakan tua niya pasalin ulaman kipakin tanusun anya cimas ula iso macingki nangungua balong sa kipapalangas tanusun kisamula pasadzua ta palabasan na dalan 求圣灵帮助我们，将我们所有当真心献上给你。Inuli pinakatuladan nuanya malalay di Yesu Kristo. Amen. Amen. Maliwannya pinahan mga sisiwa kay Rasmas. Luay ito mana atidibat kota Rasmas. Tuan ma mana pinalaman Rasmas.
爱主啊，刚我们把什么嘞，我们来等，多大几那个人拿来什么？哎，马上到那上面来吧，我现在，马上到这那，这一是个291首。例行指示，把上一该来到180首。亲爱的主耶稣，还是满心感谢赞美你，谢谢你在今天的主日，透过玛利亚的奉献，让我们知道我们要全心献上给你，那是毫无保留的爱。主，谢谢你如此教导我们，我们让在我们弟兄姐妹所有的奉献，不管是从我们的金钱，从我们的生活，从我们的工作，从我们的服侍，主你都毫无保留的爱我们，我们也当全然献上给你。感谢你，祷告乃是奉靠耶稣基督的名，阿们。阿们。
Itraman Dolapuru Katu Telu Gigi Lusa Kuzu Lusa Itai Itrapuru Katu Lusa Badan。上周清晨礼拜聚会人数33人，奉献金额2272元。在9点半那离开草草满拉布鲁嘎多乌呢，仅仅斯巴达布祖来带斯巴达布鲁。上周9点半聚会人数86人，奉献金额4840元。在那离开多做达比专门带达布鲁嘎多西瓦仅仅比多布祖带达布鲁嘎多鲁萨巴旦。上周礼拜合计人数119人，奉献7112元。那巴达玛伊鲁里嘎萨苏算曼达布鲁嘎杜鲁萨，星期三祈祷会那基督改曼斯巴达布鲁嘎杜德鲁43人。中年团契祷告会那巴达玛鲁鲁安伊专曼里马。Bulungan Islaman Tabulu Katulima Gingking Unama Buzu Sivaidai 50。妇女团契Babayan Islaman Tabulu Katulusa Gingking Sivabuzu Alaidai 50。青年团契马出不出不星期六马鲁萨布鲁Gingking Buzu Daidai 30。尼丘星期日曼鲁萨布鲁嘎杜鲁萨根基古祖来代鲁萨布鲁。家庭礼拜星期五那嘎迪里海比本努拉达草草伊专曼比多布鲁嘎杜里马。巴苏纳达根基伊多沐浴馆伊专曼达布鲁嘎杜德鲁。di Neverland Ijuan Lusa Kura Katu Buzu di Maidai Ijuanan Jupunu Ichi Man Tabulu Katu Machidi di Neverland Ijuan Kura Kura Bitua Buzu Aloidai Lunama Bulu Ijuanan Kansha Kingking Man Tabulu di Neverland Ijuan Kura Unen Maidai Ijuana Tanjung Pingging Man Alu di Neverland Ijuan Wulan Maguzur di Maidai Bibanulata Ijuan Alwagura Tulwagusu Bitua Bulu Katu Lusa Batan Patuna da Sensengan Gemasin Nudial Pada Yunichu 8月5号星期三基督改里主理底陈冠全长老，里乌鲁嘎吕正业弟兄，里达苏布伊马塞多鲁嘎西巴盖亚，鲁萨布鲁嘎杜阿鲁，巴德多德拉布鲁嘎杜鲁嫩阿卡兰。多泽阿当乌里门徒训练的母女福气，扎鲁时代礼拜主。努哈奇卡楚是星期七，礼拜五卡迪里海，一起顾命斯马迪亚潘智慧姐妹家的陈秀玉长老主理，你顾命斯马迪亚高文生长老家的苏拉修女博士主理，三顾命斯马迪亚吕淑珍姐妹家的母女博士主理。如顾命斯马迪亚董文桥一家的雷金光长老主理，如顾命斯马迪亚林素梅姐妹家的蔡金春执事主理，还出马拉比鲁巴亚多达嘎迪里海，达森森安努代比利亚的丘，如哈奇嘎楚古尼奇，8月9日礼拜天，如古吉汉嘎达古吉汉。的苏拉布西，里时代的陈丽霞长老，里把乌鲁港路6点半雷俊秀姐妹，9点半诗情与正燕弟兄，里金定的陈秀玉长老，里巴斯马老的林永斌长老，里格马苏的西奈阿巴苏山阿斯多达里海诗歌班。
阿里巴高高大斯奈你去卡布西，阿里音控高里中执事，阿里布哈纳第一组，苏木布大西秀马祖出木，阿里西代礼拜组，阿里奇缪大你去卡布西一段第三组，进行分享是曾元成老师，组员有高礼杰、易喜安、陈恩、杨子提以上4位老师。巴萨马在大嘎古当地奇缪大巴达曼伊鲁里盖大乌鲁鲁爱以李秋莲执事。巴萨马在大达萨图布因阿盖瓦次马箴言第3章第5到6节。阿里嘎斯朗斯朗伊。要专心信赖上主，不可依靠自己的聪明。无论做什么事，都要以上主的旨意为依归，他就会指示你走正路。爸爸让他住撒玛亚和马来亚伊巴巴拉克和属传万，他属不能的阿布兰，与人难和巴鲁和马来。巴萨马在短报告事项333，努代维利亚达萨苏布伊纳西巴达的布拉布拉，一段一打一赛亚尼玛布鲁卡杜尼玛，马萨穆萨。努少尼阿马楚瓦达里海，一段打该伊努里盖达段萨苏段阿该伊。马萨德鲁，如初阿达蒂苏拉兄弟不弃，外阿古华教会三大大承恩会牧师的续聘感恩礼拜，外迪斯高大讲道服饰。马萨西马德，努哈奇卡楚西奇尼奇星期五。第苏拉兄弟不弃无理三大大传道事工部大卢芳寮办理福音与文化讲座第2次筹备会。马上维马努哈奇卡楚库尼奇星期日，无理第4次是上西基的，努一段无理行李甲大坚信里弟兄姐妹，以巴斯马拉瓦达不弃甲大长老们。马萨乌嫩，努哈奇卡楚库尼奇星期日，第目的不是有礼拜台南福山人教会基告培灵会。马萨比杜，有礼基告大西山西地，把从安是尼本拜是生维利难，da patulungan ya inuri malkata betek akibubarudan， 持续为我们遭受病患的弟兄姐妹代祷。以上报告，补充报告。今天没有补充报告。以上报告安敏。Actually, Adam Sony,
sekarang ini katenari kanari pasamaro tamanari ta sikani nori idena migasha na inuri to ashi tu mata mayale na shi inuri ya 祷告文，我们待会儿我们有会员祷告会，那我们这时候我们用主所教导我们的主祷文来同心向神祷告，我们一起起立。如果你不会罗马字，你可以翻开我们的国语哈，一样我们一起同声来祷告。你给那里。下周要服侍的同工请到前面，做交托、祝福的祷告。我们请第一位服侍的。你们要受差遣，70万名做主的门徒，带着爱心关怀身边的人，领人归到主的名下。耶稣的光进入到你们的心里，他必赏赐你们在未来一周服侍满有恩赐的能力，尽心尽力来服侍主。Kiliwat nuata cemas, pasering ni Yesus Kristus, turun nuata la palabacana babak, urana kita tebelan tanumun apa tepara laut. Amin. Amin. Mati-mati na makita na sudibat Bihai sama para bata Shumai，我们左右看看没有谁没有看到哈。我最近很注意一个弟兄哈，我们的恩孔啊，我不知道大家有没有注意到他，好像好几个人，好像有，我都没有看到他。所以我们可以的话，我们可以有碰到我们弟兄姐妹，我是很久没看到你干嘛把主住呢？就觉得哈，
Marisa kita ori taki ay bana pakai nama kita kalau besok dia masuk kita makan dia mana tapi kan kota tukai tu nama tu juga Marisa dan dia masuk itu mata usaha tu sesuatu yang mata pangutan tu ada mana所以嘛，我们这边当中有我们的客人哦，之前的同学啊，之前的同学，这里的同学哦，从哪里？从哪里来？啊？台北。上帝，你看，上帝是互相效力的神哦，不管我们在哪里，我们都有机会可以来到上帝的殿里面，就是来到神的殿里面是蒙恩的，愿上帝祝福你哈。好。有没有报告？好，那刚刚那里这方面，好。大家平安。平安。Itu kawan-kawan. Asmara kata itu kita kena terjemah bunai dari kota gunung dokai. Lu hajiga tujuh sanici. Junichi jubunichi maka turun sakano junichi joa ta'ala saka ayat wa uri biasa kamuku saka itu joa masih kuku joa masih rana kamal kata kakak saka itu tan masa kenapa ofisur tan weekend ay itu tak kina inalanan ulan nama cingki siya tujuh kala udalam baik magera benar markat semua markat kasih saka azam markat tasari ngomol ulah tapi nari masud kasih bersemran ulah mamuan matu suat tarawat saja tematu ala si pasamusan mam suat kala udalam ay suat markat takukum baik magera matanga baza zalu aulia barat saja tatungai mana kasih jodohnya na saraplan. Sakai itu kana kepalingan yang mabulan ulata sinitsat saja makan nama tangga jalu. Sakai itu ku pati papalingan kabitan. Tala nawa tusuk masih tusuk tapari masuk daw gumala makata salimongol. Makata pai out ay sadaran ta dati tapos sarada ya parimasud ulah menguas ta kinalana ayat kena pati papalingar tali kena maklat kaja pingan ini ije cuaca kayak gini kan di dalam kisah nakana doa cemas kulata limaja ulatna nagia tu masih sedang apa ini yang diskon tua ini kai itu cuaca ini rajikan masakan kan tasi pasamarawa resu kosa 65啊谢谢你刚刚tasi pasamarawa kena digacan愿上帝的真平安跟爱充满在我们每一个人，也在我们的生活当中。大家平安。